Tu entreas zo bet d'aquest penons da nijal da navel da holo ar vro quoi. Hag an istor eo klevet e peus d'abord toare eo tri lanfre da lilia. Ama zo bet tao intermediene bies e tre menar ama a lilia. Lilia oa loden da blugerne hag zo tao. No ke pares. Hag e toare eo tri lanfre oa deud ama blambor ar person oa dal ele kesklear. Hag doa bechon be hentam farseres dea, hag on bet o ker de chas et tu benag, hag meluret a chas, hag deud a houlen gada plach person, gar a basen, ama zeus ganet un an bihan, ranker badezineab l'amour, prense he badeze de stu, hag ne galvet ar person, hag deud dirag ar mean badez, an eulakea de eul, repeta eulakea da genta eul c'hoalen var olen hula var olen var hedal. Bon, da pois e pois trinket dur huta dur binitje tu kroget da chaza vian wala da skraba da grabisa da person da de kuiten de evaluret di padapa kuit aga person neuze no taulet oare valos na vai de miliget tut viliget goloe de veho confunte de veho tremenar ilis tremenar en os azeu gad ar gwal amzer gad ar gwal vor vid l'amour de gastizaranor et ar binigen. Setu mose oa bet deud ar mor bras war ar vro en os hag e kuit alors a chomet an treas war l'er. Voilà, da ezo evit displegable l'amour da betra oa bet ar vogen. Setu a pez a zo amant al vodus eo an traoù zo bet e aned amañ e blavez 1609 war nugen, setu a pez a zo dar a poense da nebeutañ. Setu ne ket bet chanchet an traoù. A drestol e bas an ili, setu di amañ ma penaos ere ar c'hwid a l'er ma ar veret ga bechou. A bep sert bechou a zo, lod a zo a un avala, me lodal a zo pinvidikor haoun e velor unan hag a zo golo gulrer da un archet mein, a zo haoun. Kreda bet o ket aip en kenta bela ket aip e geur an da zo kosor hoaz. A da houde ne ama velor ie zeus unan gad groaz, hag e kichen e zeus chleze. Setu André oa en nautrou benak, en nautrou, marhek, petama flor. Voilà. Peta eo en ekuie brezonek? En etruie? Ekuie, neket ar marhek, ijelor hag ar marhek. Setu ama e velor ama e unan, ya. Aoun, bon, la... ama torret, ya. Ama e velor, tiens, ima zo bet torret. Ama e velor a kastel, an outro kastel e moa goulennet da zon ama a beleg brudet, da ha kastel paol, et da do kiger e kastel, no? Per Yvan Kastel. Ya. Setu ar bechou dirag an iliz. Ya. A pezo pa oa bet digoret amañ an dachen, e zeus bet deud tut da furchal, da glask. Ba mod André zo lod a zo torre. Torret bechou gant lod. Evit tenna klastraoù d'ignan, bas ar bez. Da houde bet klozet, me pen kenta eus bet kavet tud a deue ama da gerhet eskern a blamor yo en l'er pezaou e l'er ma yo oa berniet an eskern. Gist garnel en tamik bihan. Hag me chouz ber a gwelet bar skol yo zo, tud ro bar skol, kel en erien vi diskwez d'ar vugale, oa bet kerhet pen glopen petama en askourn gar, petama ama en iliskoz, mo se helen diskwez elt ama pen askourn an tad kub a pen ar glopen. E poen an bekresket ar veret a ye. Hag o deget sen douar da di janker bad hag e rouchen. Ja, vi sen amser. Hag an ma bihan rom, du mo. An do ramasset an eskern.
Die gasten doen maar er keer. Wie ik het ook, en je gaat die aan de scherm kopen, ben Ah, je ja. daar weer door. Ah, ja. Als je dan ramasse, dan is kan die gasten daar keer doen. Ah, ja. Dan hebben die nog den Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Zit u nu eenmaal zo petaan nu? En piscine door. Piscine door. Cred hebben la keer vilien per meen waar gore. Quit dat we cheloze dan door. Ama Ioane de Uduno ama dabak. Dat dan door ne dat we zien naar groas. Voilà. Agay zo zie je Toulouse en Barcelona, dan zo hier dat. En we dan door dat bij. Ja. C'est tu. Béchou. Agama nu is real. Bon, en neoleke die zijn wel hier, we zullen met mijn pais en neola, daar hebben we in Pedanos, we zullen meer aan trouw. Hij is dus Béchou beleien hoas kan de galur, ja. Galur allemaal, galur. En dat is iets zo belek. P allemaal, P benag, zo schrijven allemaal hier weer dat. Je belek, dat hoede allemaal een nano, allemaal dus een nano. Bizian, zo waar een andere chose. C'est du bravo, et c'est du l'autre betorret, ben mo rendu do classe en trau et bars quoi. Ja. Béchou belayen. Béchou outrouyen wie en creda bon que de. Puis en outrouyen vrase hebben leket en ilis. Ag amman pesa zo be brau da gavo de bes en den avor mahador var vor creda figure zo ser. Bes amman que de l'estre. L'estre. Emma. Amman ves que da a l'estre amman a ganue a guerniu. Arguello, bon, parce que voilà, mais andai is quoi c'est yo ama e fos penas e mom kishen a correjo pors bras ba we pelzo aga evel an aberach aga lilia aga rosco aga a hevere digasen mahadures quoi da pense yo casa vagu mahadures aga ema wa marvada en outro aga do bagu e mose so bet da kedama a da pense do un trivorce à laborer assembles da han namzer avehe petama da de Breselio pavese la comme arzauson aun en aberach par heleke dan do aha pe di lestra et en nama da chorejo aga porse pinvidiga voilà donc da une gwalvras mais mestra et le navahadures et dar porse quoi ja c'est tu da pense ne ama et doa attends de on basa chapelle vian et kitchen uma so bes savet uelea da mogeri one deo gada nautro Philips. En es wat dus brogembre en nog in een eeuw neke Philippe, mais Philips. Ayo en den troet gada broyo keltier. C'est tu no kroget e veno so oberendro a chapelze. Se meso bedo van suna tata o renkamento ma la vares. Canta me da hudeze obede ane la vares da rama do bertrau. Trau faus kan trau kos pambo. Donc bien sûr penant et do trau da pense. Mais apes zo e barza zo talvudus me mestra. E barza chapelze, figure o stagus an ilis. Hag a chapelle an nautrouyen parsco. Voilà, an nautrouyen parsco. Hag o doa ur maner braz e kichen e menan, maner menan. Ar familze vez gwelet un tamig e peblear parsco. Une an zo be medicine en hospital Morvan var do a vugale gaftin o dale morbihan e peblear ervich o do a bodet o dan dud eiskan parsco a de dama da velet ilisko zo zut setu ama e do an nauter neue an nauter ama bechou an nautrouyen hag e vez kwelet an ardames ama gant teir vleunien
gat pam delien da bepini. Toi, André, au mercudeo, quoi, au arroes, au ardames, les cuissons, puis le. Voilà. Hag, pa iwan deux dama, moi, gwelet, doa bizawidi, kada André, var gore, atau dalhed abawe, quoi. Du, aga urama. Ja. Si tu es main d'Irak, puis réveiller la quête entre arpen trop dans un autre, hein. Et tu, agamanwe, et les herbes, et l'air ma joie, ma pus begwelet ben kastel le pus luna da André, was an Elis, an eskipien nato da no truien, an den main quoi, kor van den main an outru, agama joa var run var gore do behent amik toen, agan imaro var an toulama, mais var gore, peut-être red André galek. Un enfeu, an iso e ne horvez, le gisant. Le gisant, oui. Voilà. Tu arrêtes de à da pense et yo a ama et o do digor la hode bestanket arrête de digor que d'un tamik prenest pe un or varzu en ilis. Si tu Helen Bezama cholia en Auvergne bas en ilis a gandai so bete ama yo in anal kreda ber en outrual en horves.